Kubhangya ngoy may nakabandagan nakapor kabangiyo ya kabanyas sulok lang nagaktin ka jongme kabayiday bat ka na kasing bakraw kaba upay lang yung kabalang hasatlak kapatay uyaso lang haga yung pandan buram ya may atray kanran haga na kasing ya kabangi kanmao ya kajang may pat ka jongme na jingtap but nalagjap ya gajing ya abhi atrai maduai tu dak kerku atrai kenrat ya ki parabangai bi ki jong yeng mane ki bola khang kala hakar wi ga jongi bakalan jong ka patai hilangan yo syo ya kaman ya le kemen lang hati jing ruai bagi jing ro hagayin ga bakentang ga jong Nyai ngo atrai kena bengiyo ya kena kala. Hakabangin ya letmen ban sakri ya meu bolamit pat. Hakaman sem baca bat sisa. Pemela hikai yang ya atrai. Kerku kena di ya kiai baru. Ya kabangin yo ban le. Hakajing pendan buram ya me hakana kepor. Kanlong kabat yang pun hak majong. Waktu pa ya lau jong mensim ujong me atrai. Hakajeng pensawa ya ke kubor bekha. Kakien ke jong me hakajeng ya dai bakana kesu. Kabak kerpang kabak kentang. Kabang ikan mau ya kajeng me pat ke jong me. Nagajeng ya bakajeng ken. Kurang magajero kanong ya me kenra baye ya. Manta baca di bom jokot ro. Amen. Kabenta na kaktin ka jong blay kabangin yo ya kabanya selok lang hagana ka skat kabamanta. Kalau naka kospel ka jong yones ka lenong ka barpo. Kadekot ka benengkong hado ka baar puar. Bad ini ki kentin ya kiba labu jingken mau hakaktin bomnyap bala persat mensim kong kumne te hakasni nang kong jong katayo ka mari kanong magdala kalalaj man stat haba kadang dum Syagada ke jingtap bat kala yoi bala rano yau tau mau nakata ke jingtap. Ona kumta te kawan pedno syau Simon Petros bat syau tau wai padu senran. Yau bau jisu jui bat kaong hati. Kila ya simno yau trai nakata ke jingtap bat ngintip hang no. Kila ya bo yau. Namar katau Petros ulamino badu tau wai padu senran. Te kila lek sya kata ka jingtap. Khat ke bakhat wai. Henry kamari kala yang sabar kata ka jingtap kadayam. Te kat ba kala yam kala dem ban jengo hakata ka jingtap. Bat kala yo iyar ngut kiangel hakijan balik. Kibaya syong way na siya kli, badu way na siya kejam. Hakabalat siya kamedu Jisu. Kita kiong te haka ko brew balay payam. Kaya to haki nabagi la simno. Yau try jonga ban ngam tip siya kila ya bo yaho. Haba kala ya to ya gane kala paidin bat kala yo iyo Jisu bau dayeng. Hinray kam siyam tip baulang Jisu. Jisu ang haka ko kabrew balay payam yano pawan. Kate kadamot baulang unong sumarkper kaya tuhaw. Ko kanrat ladalaba no mameyo. Toya to hanga hangno malabo yo dengan simno yo. Jisu ang haka wa mari. Kahabakalapay kaong hau kaktin Hebrew warabone. Kata kabanong kunong hikay.
Jesuang haka tuat ta yang anabang ngampad lekiu shalok pa. Henry tu kilet syaki para jonga batuong haki. Ngan salekiu shalok pa jonga baduk pa jongpi. Badu blay jonga badu blay jongpi. Kamari kanong Magdala kalalaya tho hagidaki senran bakalayo iyo try bad baula kren yakine kiai ro haka onda kumta habala janme hagada kasni nang kong jong katayo bada bala khang yaki jingkhang hagabaki senran kila don namara ka basyepting yaki jiu Jesu lawan badula yang hapedeng badula ong hakilong kajeng suk yapi. Habau laong te yagane ula peni haki yalaki kti bajala kekrung. Nama kata kita kisenran kilayak men haba kilayo iyo trai. Onda kum tau Jesu laong pad hakilong kajeng suk yapi. Kumbau pau lapa yang ngaro ngapa yapi. Haba ula ong ya kane, ula persat halor jongki, badula ong haki, top diang ya oman sem bokol. Para bangit ba jonga hau try Jesu. Dakajing berkajing sngokia hapedeng jong kine ki jingja. Ngai kublay star ya pi baro ki bayo snow ya ganaga kubor ha ganaga por haga kerteng try baye jong yo Jesu ubala yap ha galbari namar jongi ubala mi pat badu bansawan pat ha ka buram ga kraw ha ka way gesni kani kadai ka Easter Sunday kabangi ya celebrate ya kajing mi pat yang utrai baru nong penim mai jong yo Jesu bad ha kane kajing ya lek men ka jong tungin kan mau ya kiai ki bangim dai ban klet bad kita kilong kumne kaban nungkong tungin kan mau bangin nom klet no Yaki kular ki jong Jesu balayap wadu bala mipat nama jonge. Jesu dala dehi ula kular baun samipat baun sawan pat. Haga gospel jong Matius kan reu kan lenong arpuai kedekot. Haga gospel ke jong Marcos lo kalenong kabafra kedekot kabalai puai. Hau Lukas kalanong kabakandai kadakot kabar puay bat kabapuar. Kia tusyay. Yagani kajing sisya. Bau Jesu usamipat na kajingkat. Kabasngawsi kalong. Bakisenran jongo. Kabakentup yakas missionary kabanangkong ka Mary. Bakilaklet na. Yagani kakular kajong Jesu. Kaba kinong syun ki jong Jesu pat kikan mau yagani kakular namar kilalet syau pilat bat ki ong hau ko kenrat Langin pule ya ganingin siyam haka gospel ka jong Matius. Kalenong ka baar punyaw. Kadukot ka banhriw puar. Haddo ka banhriw punriw. Kikantin kibong kumne. Te haka balasyay ka balong ka sngi hadin ka bapenkre kirang balang do baki farisi. Kilaya lumlang hau pilat kiyaong. Ko kenrat ni kan mau bau tau bersyukur. Ulaong menbau dangem ondalalais ni ngan mipat. Namar kata te hukum ban penskem ya kejing tap haduk lais ni.
bayo kisenran jong kinwan tu no yaw man me bat bakinong te kibreu ulami no na kibayak kumta te jing syukur ka bakado kanong kam sneu ya ka banengkong pilat ulong haki pidon kinong ap to kilek pen scam kad ba pilat kila lecce kila pen scam ya ka jingtep kila shon sha yau mau kinong ap ro ki ya donlam Kamari kalaklet yakai bau Jisu ula kular baun samipat kalalait banwat yau halum jengtek keperkat baladon mano ramano balawan tu no yakamet kejong kinong lait jeng lait syakaribri syaimaus kila klet no ya kenaga kula ro Jisu kisenran ro kila klet no ya kini ki kular ba koridor tam ki bau Jisu lai ka bas ngosi tam kalong babun nangi ki banget hagini kisni borbor nila klet no ya ki kular ki jongu Kibaula kular banlong rengkat lembat ni halakas ni hado kabawai no kapertai. Ki kular ya kibaula ong da kabasai. Ngan sau wanpat. Ki umat betul nakadonod bapai babasno si ketang. Kilaka ya ki kemat jong kameri. Ban yoi ya kedur ba i jong Jisu tangkum unong sumar keper kum joro yang i ki banget ki umat ka jeng ngausi kila ban keta ya kedur ba i bad ba i tiang jong Jisu kum balong ya kam Mary nong ruai semen semuong angan pek tang su Jisu tang su Jisu aingan pek tang su Jisu bapen hundai tang mo ngap ya gane ka bau Jisu ukeli ya ka merit balai payam haka dekat ka bakat san hatu Jisu tip ya ka daw balai bakayam da shisha u Jisu tip ya ka daw tang bau kwa ya ka bahkan pla kan ya thu hau ya ki jing pang no bat ki jing pat man sem ki jongka utrai ukwa yang ngiro bangin ya thu ya ki jing pang man sem jong bat ya ki jing jenjar bangikit haka jingem kabaman lagasni hadien jong katay ka jing kali u Jisu uong wa Mary bata Mary patong wa ra boni kini ki kentin ki penpau ya ka jing kendit bat ka jing lengok ka bakrau wa ra boni ka Mary kala perta kani ka penpau ya ka jing kendit jongka bat ya ka jing lengok ka jongka bau Jisu ulami pada sisa bat bau Jisu lawan banwat ya ka bat bau Jisu ubalami pat uyoi ya ki umat ki jongka nang tau Jisu paduong wa Mari Jisu lakhot ya ka kerken jongka haga sur jong ka jing kendit bat haga jing lengok wa Mari palaklet ya ki kular jong abangan samipat wa Mari palaklet ya ki kamba bangalale ban pen mipat yau para jong pa na ka jingyap ban ka jingtep wa Mari
Palat klet mangalong ublay ubadon bor, halor barok, halor kijing pang, kajing yak, bat kajing tebhi, umaw kang bala sonsyak, umla ban kang, ya kajing mi pat kajonga. Para bangay wat ay bangin klet, kum kamari, ya kikular, bom kala kijong ujiso. Tu ay bangin kanau ya ki kamba ki jongu ya ki bau lelek. Ki bakrau ya ki baun selek. Hakalasay yung kajingay pilgrim hakajingim gajong. Om don mau kang bala ban kang ya kajingay lenti jong pi. Om don mau baban ya pi. Kibau Jisu umla ban pentulun no hagane gesni kaba ni dei ban ken mau bau Jisu borbor uwan ban wat yang hagapor ka bangi don kam yo u Jisu dala dehi ulawan ban wat yaki senran ki jongu hagapor ka bagi don kam yo Pulih ha kedekat ke bakat kendai ke arpo saw hadu arpo kendai. Balai bauan banwan ya kisenran ki jongo. Kadau kalong namar bakila shopping kata-kata. Mat bakila donok ya ke jingsuk ke bacisa. Uji su dalade uwan. Uang hakilong kajing suk yapi. Baru uang ro yapi nagi kentin basno tiang ya kajing suk kajong anga yapi. Om kumba ka percaya ka ay henry nga ay mga yapi. Wachi kuslay haka donod jong pi lame wat setting. Habadon kajing setting kamjo don kajing suk. Hagini kisni daki pau hajar ki breu ki layak. Omday nakadaw jong u coronavirus. Henry ki breu ki layak namar bakila septing palat ya kajingyap. Kabala ban wan no coronavirus. Nong ruai ba jong kabalang wong. Lembat u jing septing lado. Rengkat lembat u Jisu ngamju septing syo. Hasiteng jong kawai kariat ba. Hateng kap jong umau siang ba. Kapuk ni katau ya kaskum jong ka. Bat ya kikun bat danglung ka kedup hagitat yang jong ka. Kaeryong ba kabe ulap ba ro uhat kikun pukni kisuk hapo kitab niang jong kekemi mangiru tongin ri hakitab niang kijongo kibadon kajing kia bat kajing pen kia kabasisha umalake Ren yakini ki kentin ki basai ki ba ongkum ne. Hargal nong ke basau ke dekat ke baar bat ke balai. Henry happy ki ba septing ya ke kerteng jonga. Kan mi gesni ke hok bat ke jing pen kia hakitap niang. Bat pin yomi shabar bat pin ren sit kum ki khun masih ba besahayeng. Bat pin yu roj ya ki boman. Nabak kinong kadepay hapo kislajat jong pi hakata kasni bangale yagane ong utray para bangay ba i jonge kadon kajing ya hapo kitab niang kijong utray ba i jonge u Jisu. How Bill Cater upara bangay ba jongi. Bulayo ay yaki jingruay bas ngaw tiyang.
Kabakentup ya kawai kejengruai, kabaketeng because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Kani galong kejeng sisa, namar bau Jisu im, ngimday ban septe. Balay bau Jisu uwan yakisenran jongo. Kadaw kalong, namar bakila do jengkermen. Upetras ula do jengkermen ula paidin no. Syakakam tong doka kabauju tray manswa. Kiway ru kisran kilaya bod rengkadlem. Hakajeng pai no syalaki jongki kam ki manswa. Kumolong upetras puli ya kene. Haka gospel uyones kalanang kabar puay kat kabanang kong hadu kabalay. Haka jendu jengkermen bon ki bala jopai din nautrai. Wat ki senran jong uro kilale kumta. Ki arngot ki rangba. Haka ribri syai maus kumangalong. Kila ya keren ya kena ke subjek jong ke jengdu jengkermen. Hadin balasa narkna ya utrai. Ngalaya keren bat ya telefon bat ki babun ba ki para bengek. Ki baladu jengkermen hagin kisni. Haga jenglong breu kadai bandu jengkermen. Hadin jong COVID-19. Laneu COVID bakat kendai. Omday tangba ngim yo kam. Henry da ki millions ki breu kin sadu no yala ki jong ki kam baki ki try. Ka economy kan kala khongpong nakababha shakabasneu. Omday bo COVID-19 un paniyap yangi. Henry kanem sneu kan lap bat ngot keliangi. Barya ki babun kiri haga patai. Para bengai kidai ki sni ki bakado. Tonginam klet ya ki kular ba ujisu un sawan pat. Kanem sneu kabala ban kentopro yau COVID-19 katma ujumai bat kinong ya tulpa malam ler kilong kitak jong kejingwan pat jong utrai ubalami pat kabalai ngimbit ban kelat ngidai ban kenmau ya ka hukum bakrau jong utrai jong yu Jisu. Kajingwan pau jong utrai Jisu hadin jong kajing mipat. Halaki jong kisenran om day tang. Banwan ban ay kajing suk bat kajing kermen. Hinray ban ay ro. Ya ka hukum kabakado. Halaki jong kisenran da kabaong. Kumbau kupau lapa yang ngaro ngapa ya pi boleh kedekot gabar boy ke Great Commission lane ke Christian Mission ke yeng ha ke jing sisa jong ka resurrection. Without resurrection we have no mission. Kabasno tiang kalong bakane ka jing IT ka kam mission kam datang hakir rangba. Hinray ka jing IT kalong haka kentay bapai donon halum jing tap. Daka bau pa yaka ki le yato haki para jonga dekot ke bakat nyaw. Hadin jong ka jing mepap ka jing wan pau trai Jisu halaki jong ki senran ki jongo. Kalong ban ai yaka jing ai kabakordor tam, kabakrang tam, bat kabadon tam tam,
haka palang bati bangai bat kata ka jingai kalong ka jingai yau man sem bokoi khot ka ba tuai ya ka jing the no yau man sem bokoi ya kisni ki ba khado kalong ka tak ka ba pau shai bau jisu balami pat sen ro un sawan pat hatong ila kloi ban ye shem yo nor wai shem se muongen ya yeng barok khaj ila ye shem yau jisu haka step baki bajap kin ya mi pat ngin ye yeng barok khaj ila ye shem ya u jisu hasun bneng ngin ya khawai ban o rangkat para bangai bai upol ong ya kini ki kenten yala dehi to yipi yala dehi to frangpi hatu him yo i yau jisu hapo jongpi tongin hit yala de bangin kan mau ru ya kane bau kris hangi ulong kajeng kermen kaburam utrai jisu tipsai baklamu man sem makoj ka balang ganom la ban yeng ban pendap ya ka mission jangka namar kata wong top diang yau man sem makoj doai baki balang jongi halaki jong ki kerteng ngin pendap hok ya ka hukum jong ka jingala gospel daka borba uman sem makoj upol wong namar hangila ay om tang ban ngay hinray bansa si tomro nakabanta jongo yakane ka jeng sa si tom ngiyoy haga jeng yap martal jeng ki apostle kabakan tubro yaw Thomas ubalayo ban kta yaka krung balamang badya ki din prek jeng ka din na haki slati ki jongo to mangiru ngin ya sya sitom bat pla ya gane ga jing sisha bau Jesus Christ bau trai jong fi bau trai jonga ulami pad da sisha amen amen